Dennis Atwa orukujunanizibwa n'ebyokureebuza omutindo gw'amata omu kitongole kya Dairy Development Authority nagira ngu amata gari aha mutindo nigaba gari amayonjo kandi obujunanizibwa obu n'obwa buri muntu orikuganyirwa omu mushuuburo ogu. Okurugiriraho abakugu okunywa amata garikuruga aha nte erwire nikibaasa kurwaza ogwe weena orikuganywa ngu n'ahabw'eki abariisa baine kuta amaani omu kureeberera ente zaabo butarwara. Aba neshasha okagiraguruza omubazi hariho ebikatu ebi bakuraguruza ente bakweta antibiotics. Ente gye wagikama eri aha mubazi ogwo noija kushanga oriyo nonywa ekikatu ekyo nikiza kunywera mu mata omwo kandi amata ago gakureetera oburabe gabe g'oburabe ha magara gaawe. So ogwo omubazi waba noraguruza ente zaawe nikyetagisa kureeba endagiiro ninga omushaako habure nti waba wakozesize ekyo ekikatu olina okutegereza ebiro biti ninga saaha ziti then amata ago otandika okukora ki kuganywa ninga kugagyemura aha dayari. Ahari aba barikukama baine kuba bayonje ekirikumara kandi abahango nibagira ngu stage y'okukama niyo stage nkuru munonga omu kurinda amate hamwe n'omutindo gwago. Omu Lungereza nibagyeta safety of milk nikitandikira aha muliisa. Omuliisa yaza kuza kukama nateeka kureeba mbu enyanto ez'ente zyayo kukama neteekwa kuba nateekwa ninga okuzirongoosa ninga okukale cleaning enyanto ezo before yaza kukama. Then bucket neteekwa kuba ni SS ninga stainless steel not plastic bucket. Then yaza kugata omwe omu SS bucket egyo agita omu kaani nagata omu kaani. Abariisa n'abarikugemura amata omu bintu bya plastika bashabirwe okwehara omuze ogwo ahabw'okuba nigwita omutindo gw'amate. Hariho ebintu tutakwetenga ninga iteeka ritakwikiriza kukwatiramu amate plastics bucket, plastic jerrycans, ebyo byona amate iteeka tirikwikiriza okukwatiramu amate habw'enki nti ebyo ebintu nibireeta amate gabura omutindo habw'okuba tibyanguhi kubyozya nibibiika obukooko oshanga nti ni culture mbwenu n'enkamyo wayoza ekijerikani omukonda kuriyo nihasigarayo amate gotakwiza kuwozya oshanga n'enkamyo amate nigafa. Nk'abarikureebuuza amata aba bakatunga emotoka erikukyebera omutindo gw'amate n'ekigendererwa ky'okumaraho ago agarikuba gatari ha mutindo. Ntuzazifaamu tuze aha nguudo tuteekaho road block ekiro n'omushana tukwetenga amasanyarazi motoka iri equipped masanyarazi gona garimu system zona zirimu so tukyebera amate gawe tukwa result tureba amate gabonire ogumiza mugendo gatwara gagatabonire tukakora ki tugakwata tukuvunana ninga tukutwara police ninga amate tugata. Abamakorero nabo nibagira ngu obw'ekima aha makorero gaabo nikikuru munonga. Tukyebera amashuta agari omu mate ninga fat content omu Lungereza. Tukyebera obuhango ninga oburemezo bw'amate egyo ni density of milk. Nitukyebera yaba ni marofa test nikigyeta resolution test neteeka kurabaho a 5 ninga 6. Then nitukyebera adulteration. Amate mengi omu Uganda nigaruga omu kyanga eky'amashuma ga burengye bw'izooba ekirimu districts 33 kandi districts ezi nizishohoza ritazi zirikwingana biliyoni 1 omu factories 7 ezirikwongyera omutindo w'amate. Expiry date na manufacturing date a packet y'amate n'ekyomugasho munonga nikiyamba end customer okumanya kye yagura. Okay, so storage ya UHT milk eyanguhi amata ago tegakwetaaga refrigeration ninga shi gafuki just yo nokwata box yawe ey'amate nogita nk'ameeza ninga nogita akintu ekiri raised otata floor so ekintu ekiri raised nogataho ka ESL nobasa kugataho emyezi yawe 3 tegakubasa kushishikara. Kuno batandika kurodinga niza kunuya ntandika manisha bera buru palette iba kurodinga
nashebera nkashanga gahuriye ningikiza bagarodinga gagatahuriye ngemereza parete bajigarrayo gagahuriye nguga kubagarise peza bakastoma kukozesa buri izoba factory zese nizakira amategaro kwingana rita miliyoni 2 utireho n'abarisa barugaguriza ha mihanda na bamwe barugatwara hari zakura zikashanju eziri mu cangeci gashakwa mayiko tumwacire